mwaka 2018 ya mashindano hitaitano cia mahenya mabũrũri maria mari rungu rwa wathani wa Mugure nimo Commonwealth countries ikireka riri megukorwo magitafanio meri menini mbere ya uria mahanikaga mwaka 2018 ya mashindano undu uyu ugatuma Ateng'eri amwe gukorwo matekunyita itemi niguo gutungatira mahenya mangi maria mokagira kahinda-ini gaka. The trials of the Commonwealth 2018 and the selection of the team. This is going to be done this weekend, starting from tomorrow and Saturday, but I'll give you the details. You are aware that the Commonwealth Games will be held in Gold Coast from the 4th to 15th of April this year. Hamwe na Ateng'eri aria matagukorwo makirika kiharo-ini kumatha kamweke ni hamwe na njorua ya thi ihenya ria mita 800 David Rudisha, Asbel Kiprop njorua ihenya ria mita 1500 na Nyarari Faith Jepngetich Kipiegon uria ni muritu. Odo mwe na Joyfrika Mororo uria wina gifarwa mweri 24 mweri wa 3 mucini wa Valencia gutetera ngoga yake ya half marathon. Nayo njorua ya tene ihenya ria mita 800 Janet Jepkosgei ni umwe wa Ateng'eri aria megukorwo magicokereria uthuini wa mahenya maya thutha wa gukorwo arathimitwo na kana gake ka mbere. Mashindano maya aria muico mari mucini wa Glasgow kuria Kenya yatongoririe thutha wa kwimathira ngoga 15, 10 ciarĩ cia dhahabu, 10 cia fedha na 5 cia kigera kana bronze. Handũ-inĩ ha metha ya mathako ya Kameme TV, riakwa ni Mugure wa Karuiru.